بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Dengan penuh ingatan kita pada Abuya Syekh Muhammad Wali yang telah memperjuangkan berdirinya pesantren ini mulai tahun 1942. Alhamdulillah sampai sekarang tetap berkembang dengan baik, walaupun juga mengalami juga pasang surutnya. Tiga dulu ulang. Alumni beranggapu alumni, gede. Kau tak tarik garis, gede tetap cucuk labuhan ha. Mio cucuk labuhan balik, cet abu perang kali.